Manipula mipi tampin BJP vote na pi diwahi BJP pi wai le gamsunga khanto machalom dingahi atin tha masamun vote na pi bin Manipula BJP hat sa tabe ahin la wang senum ta in tha mani kisamin BJP hung le nai le igam sungu thingham gam tin hung boy ding dalemo tam ta hung kisim ding igam sungu ipui pa thane na ho sathane na gam pu thane na hung kisumang ding hi tia lama ki anakisam angai povin sum sang khat kilaun samni kilaun ho son sang son nga la khat kilaun tuin khakhat thani hinglo lai jin igam le se jo sel to na pana ipui pa khanga pana an se lo hingin ki hol naw tu le chate sumna pa no holwa lekha sim sa naw gam jo sia dana hin tang taun an che lo hin lo le lo ma bo theilowin akyum gam ta hi BJP apizun tunin thani hinglovin gan the tu tawin gam le se na in chem ho jo si jong in kis ho jo si yang asu se gam tawin minu mi pa jo gan the gam tan akap gam tan lekha sim theilowum gam tan zo le kin hon ho jo si jong amaun akhamun koi macha ho sa ho ipui pa in ho sa tia lempa ta banga ne ho zo si jong e mat pi gam tawin zena koi tawin koi macha BJP ne pi ho zo sim koi ma ki pa ta poi hichi hi hoi lai mun hi jong ne BJP ki ti hi e zo thinglang mi dinga thilpha hi poi koi macha thinglang MLA akai do zo si yong tha pi zo ta povin je chun election laizin BJP na piwa BJP MLA ni ki sot do wai le igam sungu khanto macha nom ding nagam sungu ki huding ki ti chu election hum ki chai BJP government hum ki same thanir hathum sungin nu naw chapang hausa upa ki manin nu naw chapangin kale hagir namuna tu tai je chun BJP le apa party ki zo pi ho kuna ichi theizuwa tu a anhai ho zo lung set ta ihung ki le divin team na le tauna kahin ni jine hi. This is the church that was demolished yesterday in an eviction drive carried out by the Manipur government against tribal settlers who are indigenous people of the land. In any eviction drive that has to be carried out within whatever areas that the government deemed, an eviction notice has to be served. However, in the eviction carried out against this village, Kesongzang, in Henglit subdivision of Chuchampur district, Manipur, no eviction notice was served to the villagers or either to the village authority to evict their village. So it is an illegal eviction. It is against the laws, against the rules that has been established by the government themselves. This is the village as we can see from here, and only about a house or two has been left out and the rest remains demolished. As a result of the demolition, people are making makeshift tents beside the road. As you can see, it's a child playing here in this road. And now in the day, this is the condition of students and children right now at Kesongzang village. Without it is explicit that the government doesn't arrange for any alternative settlements, and people are left to take shelter at any places that they can. Gamle Naam Huhdoh
pilapu nulapa hausaupa khamtha kachan khompi chate nauti hozo se nabon chavin Manipur Pradesh Congress Committee le Manipula nazat nammi te ho thalangin kaliam naw le kazan naw avelin salam kahin bolwe kakipan he jengin silai muna kahum kalsun he Manipur Pradesh Congress Committee Lamkai mopu kahina zong ahin la dunia kahum lo na pen hi kazat kanam sunga kau kana hola hin cheng kating ilung yang ngai tu ho hi sei khom leo hen khunung ting le tuna minu mi pa hin kham tha ho hi bin ahung lung ding kum som ni som thum sunga hi tuna igan tin ho ya san ho hi aum na lo ding in ki thu khom thei leo hen tia hung kal sum ka hi ti hi amasa pen pena kan sei no hi Tunia isopinu pi Rosie Thompson mitampin amahi sumholle masanga banga Congress Party apana sumumu tingle zammang ding amipi hakuna kikam se ding zammang ding tia lungel inizu chu ahipoi azal nammi dinga patacha ki phal them ta na tongin kating igante now ihasat now mi la idin zolo now mi hola tu sei zolo now mi hola pan muni lei theilo now mi hola din muni lei theilo hong zo se hi ken lampi waring kating seming kating sembom hitin kununga itu chate diu munpha lampi pha din munpha sempiu teti apot chen na pa chu kenjong ahinai adi mong ahi ti hi phot che na khum ki ri chutiluwa sumdeji ham azar nammi summu zo ting le kisel manga don lo dai luwa koi ding hi le ke jong kahung lo hil ding hi je chun ama char chin chung chang thu hi ke sanga no hon het so ke diu hin amu khalo e khalo jong tampi ka nom diu hin ken jong kan he khapoi alima mel jong sun the long mai the hi na hola jong happy hausapi he no hapa boy now ti an ko lo now jong tampium ding hi na mel her kha lo now jong ding hi mihim ki hi ke jong politics kan bolin koi man e na hapoi ahin la khunung changi adinga namsunga idin mundiu ipan mundiu isei mundiu lampi ei ko mu pi diwa hung ki phal do hung ki pi do mi hi je chun ama hi nume hi tin jong gel hiun leise chunga nume ho vai hom na jong nume hon mi pi adinga a ho vai alin anel again the chaga again the umluwa kilung to ta mizo se ngai lu avai hom jong nume tam ta mai tai je chun ipinu isopinu pi Rosie ahung ke pe do nehi khununga dinga thilpha hiding ilampiu tunia ganthei ta pathen thu hilu hin lekha sim sa ho itunung dinga hung ki phal do hi ti hi minu mi pa hung ki khom zal nam ka chan khom pi hon igel gil dibin kahin tin mumkin nehi Nagaland hi ezute ku kite Nagaland nadinga na to tam ta ni lezun Nagaland nadinga su me hoi the hi pu be hichi su me hoi the hi lo nau chu kum som liwal eminu jong ki patapon idil munu jong koi man se tapon igan the nau jong koi man se tapon koi man jong gel patapon political party tam tam wangin koi man jong idin munule Nagaland nadinga ipu ipa in phagle hin khon pe do ho zo si jong koi man gel do tapon tuni in Indian National Congress in pi Rosie ticket hin pe wa inam sumu hi Nagaland Assembly a kimin pha thi kidinga mu hi miwang pha hi veti hi mi pi ahung ki khom zo sin igel do kidinga bin kahin tem nom ki ne hi
Hizitsun sum lepai ku kite chu sum lepai za ngol sum lepai za kilhem tha zib lekara kilhem tha Manipur lam yalam Nagalang lam zongle imom naw le khulung ni imulo naw hi sum patheni ho naw tilhai naw hozo se to kikala ta sa zong hagawa zong thiltam ta ibol jivin kita nalo dinga kita nei nei jivin kita na dinga kita nei dan ha jivin ihin ko wa thiltam ta umzong le election hung hin ting le mi kilhe bha sa jivin sang khat sang ni kila un sang som kila un la khat kila un hicha chun kita na ivet sa jivin pathini hong nawa kita ne vet sa sangin election ting le sumne nei ho chu kita ne vet sa jivin hichi chuni pin sim do pi jivem ti le kunum ting le election kibol lai ting le sumai ngalun minei le mita sanun election hum ki chai ting le koi macha le he phasi lu hi hizi chun sumne pai dan hau hitin ikhunu dimun gelu hitin tunia khong khang lending itu chate hozo se makhuding hi gel na in a thibung taw naw mahin emte chen na khusom thum wala hum ki khom tunia hum ki khom lo minu mi pa hauso pa ta san hagawa lamkai mo po ho na bon chawa ibon chawa kanise khomwa vai kun phadi ke ba sawa vai hun phadi ke ba sa duty hi kahung taw de katim na len pin ne hi ze chun vot khat vot thanei now alina len hin sam ni man sam som man hinawa hi hichi vot ha khi lai hi le kumnga sungan ganti se hilova anzon pi rozin jongin seitan izanu inam sungu ihumche chawdiu lampi len ta kimutain hizia chu din khana idin te te zo ngai je khusom thumwal mi sangit wal din mun phat chana lawaile tu kum sunga Nagaland State Assembly a hi din mun pan mun ikisem tuplo nge zule ikhanguwa itui chateo tuna iganthe naw sanga tuna dinmun imulo naw sanga tuna panmun imulo naw sanga tuna iganthe naw sanga ganthe zole panmun jong imulo diu mi chut pha jong hi diu hi tai ikinum thota lung diu hi ti hi kahin sei no min je chun manipura mi pi tampin BJP vote na pi diu hi BJP piwa le gamsunga khanto machalom ding hi atin thanga samun vola pevin manipula BJP hat sa tawin ahin la wangsenum ta in thanga ni kisamin BJP hungle naile igam sungu thingham gam tin humboi ding dalemo tamta hum kisim ding igam sungu ipui pa thaleina hausa thaleina gam puthaleina hum kisumang ding hi tia lama ki anakisam angai povin sum sangkhat kilaun samni kilaun hauson samson nga lakad kilaun tuin thakhat thani hinglo laijin igam leise jo seu tona pana ipui pa khanga pana anche lo hingin ki hol naw tu le chate sumna pa no holwa lekha sim sa naw gam jo sia dana hin tang taun anche lo hing lo le lo ma bo theilowin akyum gam ta lehi BJP apezun tunin thani himlovin ganthe tu tawin gamle se na in cheng ho zo se jong in kis ho zo se yang asu se gam tawin minu mi pa zo ganthe gam tan akap gam tan lekasim thelo gam tan zo le kin ho zo se jong amaun akhamun koi macha hausa ho ipui pa in hausa tia lempa tabanga ne ho zo se jong eimat pi gam tawin zena koi tawin koi macha BJP ne pi hozo sem koi ma ki pa ta poi hichi hi hoi lai mun hizong le BJP ki ti hi ezo thinglang mi dinga thilpha hi poi ezo Christian sa khu ho dinga thilpha hi poi ti hi tunia hum ki khom ho sau pa minu mi po ko ma avela ka hin het sa kina tim na ka hin nei kina
hit the bang party aku na ki kang se duty ka hindi saki rehi hitalon chun anjom jong working president pan pau ka hello wangin BJP le Congress ideology principle thamkar hin phanam ken jong ka hin se beno mai hi azo ting jong le party president pan jong tampi hin se jin tim ahin se masamubin thamkar ka hin se nom chu Indian National Congress kiti to lai zapana Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru Indira Gandhi ama hozo se Ambedkar Sardar Patel ama hozo se hin India pumpi hi zat lenam kikim every community every culture whether small or big alin anel mikham tolo tribal yalang hilo hizong le chozo se hi kibom ta thanei na thakhat nei na ding tiai India dan pi na semuwa hechu chamghat na mipi kibai hom na tia democracy na semu hi hechu chamghat na kibai hom na mipi kibai hom na ana sem ji uwa chu tu ne hi ku kiten jong gangbura ailo le hausa in pi kiti hi it's a now notice pumpi hin hoilam kolgam hin it's also se hi adia India dan pi noza kibai hom na hitsi hausa iti now ithane now ine the na pawi Indian National Congress analam kai hon zatlin zat neu khen luvena paule ham ki banglo tamta chen khom na chu thanei cha kibai hom nom ding sako chom chom Christian Muslim Hindu umlo abon cha ki tu chana ama deichi sako ke ho the na diu ama ta sanchi ama chon lekhan phatta cha ki ben tu the na diu tia democracy ki bai hom nahi India na po lu duba tu ne hi ho jong bang phat pia Manipur ga mehin Nagaland ga mehin Assam ga mehin hausa in pt wa ki bai hom na phatta cha mahi China ga hian lang Burma ga hian lang hele hitabang hausa ki bai hom nahi theilou ding hi ya chu hi chi Indian National Congress Lamkai Luihon zat nam kim an chen khom naw le ama zat dung zoi cha son na khan na pule pa chon khan na ho zo se azapi naw ja chu democracy ti an semuwa tunai ho jong hausa ki bai pu theu hi ti kain se nom ki ne hi je chun Bharatiya Janata Party kiti party hi atoi pi pen ama ezen ho chu RSS kitin chu kiting le ama in ahin man cha ho chu Nagaland sunga NDPP kiti ho hin NPF kiti ho hin NPP kiti ho hin ama ho zo se hi teninga BJP ompon hizong le ama ho hi BJP ezen hi ve ti hi ikimel siwa ama ho hi ahung le khangwa hi le BJP len thau ding hi ti to hin ilung thimuwa ikiko cha kheuwa khibui oi ki o duty hi kahin se no men hi aje chu ama ho hi ahung le khai le BJP len thau ding hin BJP na atupa doi chu pi ham tele India pumpi Congress makai na zalen zanne umlo hole pe azong ki khan umlo ki tipa chu Hindu te gam India mi phu mi phem ki loi khom na gam ki sim do pa chu talwa Hindu sa ku ho bo na hiding chuta ting le Hindu ho chon le khan bo ki zui ta ding ti lung tup cho bo le hin tua hi state assembly tam ta jong uniform civil code kiti son na khan na kiti khat se ding India sunga namu nago ho namu ku ke ho no kachari ho namu ho ja chom ho son na khan na kiti ho zo si ki sumang ta ding kisen ki zon thua dan le mo thu jong talo ding dan pi khana bo Hindu ho sa ko to ki to dan pi khana bo si ta ding ti a hi Gujarat Maharashtra UP kiti ho zo sai hi chi hi India sumpum pia Hindu te chon dan to ki to a dan khan long pia India pum pi zo se chi ding ti a hi aboluba alhang sa bo hin ya chu BJP hunglit kina tune assembly a BJP MLA ki so dowaile covid ting le MP election hum ki dingin MP election ting le BJP hum hat kinaile igamle sinu izali lam se akichai ding se heluba patheli ho naw jong hithe ka lo ding kichen ki zona dan le moni ki se maw jong
puchon pachon kiti hozo si jong talo ding Hindu te chon na dungzuiza uniform civil code kiti chu ibon chekewa lenin lang nevin lang hovin lang vaizin lang I tabang hi jong le chun chon na khatla ki bang chana India pumpi chi ding hi ya chu chi ki mel chi cha khe dingu tening ka assembly constituency sunga BJP ding hi jong le NDPP hin NPF hin LJP hin NPP hin adang dang ho zo se hi BJP mai ahin kitum su ke zu ba hi ti hi tunya hum ki khom ho zo se ang sunga ikilhen si dimule ina gel gil dimu tunya athibung taw na hin zil lebiza kanam chan khom pi ho hitabang party BJP hat na dinga thaile kisalal sumle pai hojia party tang ho sumle pai hoji le zib le kan nei zia ama hodinga kisalal honjong gel pavin na tu na chate khanga dingin gelubin kati hi na kisi log diwahi Indian National Congress na piwaile na kisi log dingwahi tu na iganthe naw sanga khunung le iganthe na diu na theilou wa tunya nai to naw aga chui tu chaten ahin lova mi ho jate e na dimun tunia pi rozi Indian National Congress candidate kan hung hi patta cha in gel giluwa sauta ilam zoru chu akon cha phat ilhun masangun hung kileu hitin inam pi diu tuna ganthe ta sumle pai lova itui chate le khai sim sawa pathin thu hil ho apil in so the na dingin pi rozi to kitho hitin inam tin mun sem phat nan ne zu hitin itui chate ma kuding sem phat nan ne zu hiti ti chu tem na le taw na kahin nei ki rehi BJP in Manipura go to hills ativin thinglang achiun khunyau cha cha chiun ativin azo zo season tuni chan gejin go to hills ti mala in thinglang gama nago ho hin ku ke ho hin gamzo se eila pi tawin BJP government in achung chona India tanpi noisa hill area committee Nagalena article 371 a tabanga kisim Manipula thinglang mi hozo se agamle se le achona khan ho ven bit pi na dinga India tanpi noisa article 371c hill area committee kitile autonomous district council ichozo sejong tuni changizin election ei bol people ve ipizinam thinglanga India tanpin thinglang mi ho kibai hom na ding kiven tum na dinga dan sim hozo siu ani ahi eisu mangpiuwa igamzo siule ami hozo se hi amo thane nunoja koiding ti lunggel ne zion autonomous district council jong kumni hongleng di hitan kaboding he tivin abol povin hill area committee jong power pipovin amo thane nunoja koizun koi macha thinglang MLA akai do jo se yong tha pi jong ta povin zichun election lizin BJP na piwa BJP MLA ni kisot do wai le igam sungu khanto macha na umding nagam sungu ki huding kiti chu election hum ki chai BJP government hum ki same hanir hathum sungin nu naw chapang hausa upa ki manin nu naw chapangin kale hagil namuna tu tai zichun BJP le apa party ki zo piwa kuna ichi theizuwa tu a anhai hozo lungset ta ihung kile divin tim na le tauna kahin ni zine hi achai na lamin pathin hin khoi pevin India dan pinuza malama kahin sei bangin Indian National Congress in tiltampi ahin semin ahin tongin ahin to kilhonin tunin September hakunin zaumta pu Rahul Gandhi ama makai nain Bharat Jodo Yatra kiti India kiti hi houlebe na kishan gamtan Hindu Muslim Christian is Sikh azat chom ahilo jongle zadlen zadneu tin BJP le RSS on hichimin mi thanun gamtin thilasu sitawin India kiti alim chu tunin Jawaharlal Nehru te ho na bol chu aum tapun zadneu ho kinoisin zadlin ho kidom sange hitabang hi India hitapoi
Paule ham ho zong zatlin ho ding bo ki zatan koi ma chan zat ne ho a za ta poi je chun masang lai za India chu hi ta poi India hi khari hi kilo ngai tai zatlen zat ne lovin ekipun khom kilo ngai tai ti je chun Kanyakumari a konin ki zot la hin bolin Kashmir a hin chaijin mi pi asang som lak zain anung hin zuizun hito kilon chun tu assembly election azong hi mun tina hi tu kum sunga azong state tamta state assembly election hum dingin hito kilona chu state assembly of congress na sata hum hak ding hi tan covid ting le parliament election azong Indian National Congress na sata hum hak ding mi pi na hin pamtan BJP la RSS lungthim phallo na mi ho zo sin ni tan hizia chu covid ting le parliament election azong na sata Congress government Congress MP hum tam ding Congress Lamkai na central government hum ki sem ding hitai hito kilona chu tuna pirozi hi tening se hilova Nagaland sunga zat le nam e ho zo se le Nagaland state na dinga Congress MLA khat ahi tingai le covid ting le parliamentary election na central Congress in government hin sem ting le e ho dinga chanbo sa hi dinga hi je chun coalition government hum te ding hi covid ting le BJP government khila ding hi tai hitapam din mun hi je chun gelu hitin hausa pa minu mi pan pi rozi hin yum na mun zo sia tening assembly constituency hilo mun chuma ho zo sin jong Indian National Congress candidate ho jong ina pe na thei divin team na kahin ne jin hi last but not the least sir ipui pan thuchi na sei jivin ingo le gamgo ti hi thuchi len ta hin khamtha kiza pana noilam sin hello dewahin ingo le gamgo kiti hi agila gilhin pile punu le pa hung ke khom ho hom so pa ho society a CSO civil society a lamkai ho zalham kiloi khom da lamkai ho ingo le gamgo kiti hi na het so ke zuhin hichi gil ta na gel khom ba igen ke ni wi ha sat yu le koi ma cha hung lo ding hi ingo le gamgo ingo hung thau ding hi je chun tening assembly constituency sunga zat le nam ka chan khom pi ho pha te chan nung gilin ngai tu bin party chom choma thaile kisalal ho jong ngai tu bin tunia sang som ga namu chu election hung ki chai le gan the naw ki pat na hi ding hi je chun tening assembly constituency sunga nam ka chan khom pi ho na tam pe no bin mi nga ki te la mi gup chanai pangubin na ki tho ko mobile ilot hindi wahi tuna no ho zo si zala hi lo zong ilot hindi wahi ipui pau tu chin ngai na tam hi athi pin mehemin atamahin pi kiti chu tening assembly constituency sunga kazat kanam kachan khom pi ho gelubin mi sanggit wal hi bin natamuhi ithi pi uham ihin pi uham nga banga natamuhi nathi pi uham mihim atam ahin pi kiti pulapa thuji se hi nazuyuwa dunia se ahin pi hilovin kunum change adinga hin pi naki go duham naki go luham dunia hung ki khom lo kazat kanam kachan khom pi ho chung na kahin nei nei ve hicha lungyat theilou ho se wang chu nang ho ja zat le lam igen thiule tunia nang hon pam na po di we ye chun pathinin phathe bun tin manipura kuna ko hungin seding tam ta kanezin ka sei thei pon hizong le pathinin phat phai pi waile pi rozi Indian National Congress candidate nu ahung lot hin ta ding zin ahung lot hin ni le hichilei to let se na hi pathini thangwa khom diu nampi simna kipat na bulphu na inei diu hitai ti chu kahin seino mehin thank you so much congress ase upaya se jai hind thank you